Yemadoda sibambisane sinqobeni lo mkhuba wokulawula manina. Yina mayikonile ungahlali naye phansi. Umbulalela nina. Yemadoda sibambisane sinqobeni lo mkhuba wokulawula manina. Umbulalela nina ungaze umbulale ulalelani wena. Kodwa yena mayikonile ungahlali naye phansi. Awu yakhonya inkunzi emhlophe ngebala futhi emhlophe ngenhliziyo soka le ntombi ezimnyama ngoba ezimhlophe ziyamqhoshela. Mandizibulisele kubathandi bomculo wegenre zonke ikakhulukazi kuMaskandi. Obulisayo ngo-Aseza ngowakwaSileha phansi eLady Frapon phuma khona owaziwa ngegama likaMinus kwiqembu laManono. Ngabathathe ndoda. She watsho ngaphakathi umxebelezida ngumhlukumeza uMaskandi beyasabiya kojikaje bani nebhodlela bathi yofanini imfoka jikajika sikuhlinze sikusika amahawu. Ngu-Alisa Debese lo wakugatyane kwindawo yaseNkonkwane. Ndaziwa kakhulu ngegama ekuthiwa ndingudiliza. Ndiculela aManono, ndingatsho nje kahle kamhlophe kuba ndiyilida yaManono. Ndingalidi indodwa ke, ndilida noMinus. Siyanicela kakhulu ke balandeli ningene ku-intanethi nizidownloadele i-EP yaManono. Ziyatshisa ingoma, niyozivela nani. Kule EP yethu ingoma ozifumanayo, ufumana ingoma eziyi-4. Women Abuse, emtshatweni, ukopa mina, bayawaphika. Size kuni sizoziveza ekudalani ikhala uba ngabana xa sikhuphe i-album asike siyenze nje mhlambi i-video promo ngoba abantu esinabo kunduma uMaskandi bayazenza i-video promo, so sithe ke masizoziveza kuni. Ndiyanicela kakhulu siquarantine i-distance i-corona isekhona kodwa ke kakhulukazi ndiyanicela thina madoda make siyekeni uhlukumeza abantu abangomama noko ngabantu zimbali zesizwe bantu bakwethu. Siyanicela kakhulu kwelo cala kanehliseni noba siyasela masiseleni but siyazi ba okay noko umuntu ongumama akahlukunyezwa. Siyanicela kakhulu kuloo ndawo leyo noko niyalibulala igama lamadoda. Ndiyayazi ayisithi sonke kodwa ke siyacela madoda, siyacela masizameni nje ukubahlonipha abantu abangomama. Zimbali zezwe madoda, silapha nje kungenxa yabo. Ukuvala nje balandeli, ndiyacela okunye nokunye nisilandelele ku-Facebook kwi-page usearch Amanono Music oyifumana yonke into edibanisa naManono noba akhupha nini kwaze wathini yonke lento leyo. Indlaba ibuza inithanda nyani. Sithayishe bafana baseNkonkwane injalo ndaba.